Chung in Chung television janaba megay da thanriwe asai ganbo jeng chuina cha tingko nai tong ka bisumi cha megay mina kho paina lo me cham dama mai ka mai kambi chung rai mi kho kumna hilo na ba me koki militant ri Infal East kabam chro khodela nai bom ka jauna paina tanna ri attack sukanthe Infal East district lamlai assembly constituency kho bamai sana sabi thama pokpi ngang pokpi Sandi Kombal Sabungkok Kuno akani Sabungkok muning lekai kho sukane kuki ete khota commando personnel akani mere pai bi akhat ko bu kanthe kelong gansek ri pakta kanthe akani army tong thek ta village gore nungai mongmai akani pen mage to na sa kanthe Dr. Manmohan Singh makamai tong nungai mongmai sina jeng chanai gandi mi tong chong phai tai tanghai jakai puni akani government program goi ding puni to na sa kanthe Infal East District Merangkangpu kho Iril Trail Kapiru kho kase mai village bridge tak kruitna pe khat thai kan the Total sadang kho kan the kokomi student front nakani women wings re support su kan the thokan mai date 14 binai silungpham kho lesram prem kaw mai student nakhata security force re belwai kan mai tan nuningmong mai indaw mai suna akani mai pui Naita khungak pa gansuruk nimkan mai ta JSC against the betrayal killing of Lesram Prem and arrest of 6 village volunteers dulanai tingjeng khong churuk khreina asai tingjeng khong churuk photo tel sadam khau kanthe Delhi kho house arrest na ba mai ima mera tong convener thokchom sujanta jang 17 tandulanai Infal kho patang kanthe tuna sae Manipur separate administration tan kho ki MLA re daina khalo meg jawe mai kapiru kho exala khang Manipur Legislative Assembly Speaker ko RTI pa kanthe timik 7 tang reply gang mage sa tito anti BJP campaign ka hopanthe tuna transgender activist malem thongam raisa kanthe katang ka mage na khang sport long chamni painda lome Santos Trophy semi final asai Manipur khani Kerala rena khong 7:30 pm kai bigan ka plop lopni the asai dong ka bisumi chamtho kharu nangal lothe jauna naba mage ta thangko the